Shalom, selamat melambi, selamat sitamu ulen renungan harian Toraya. Allo Senin, tanggal karua, bulan sang puluh dua, tahun 2025. Yatu lamendari perandangan matotok na katuanta lan allo yate. Lata bahasa tu kadan na puang matua, apa dolo diomai, tamas sambayang. O ambeki puang matua lan kadatuan suruga. Melambi totemo rampokat mak kurde sumanga mati olo malakbi mi. Belan na tontong payan tu mamasemi lan katuanki. Kimadin untamui allo baru lante waktu totemo. Dolo laki pataru tu katuan ulen duit mak rupa-rupa pengkarangan mi kamasyankan. Laki bahasa tu kadammi. Bengkan kapaisanan sia kakinan. Kimadin umpugai tu parentami. Situru lalan pak orayami. Lansangan na puang Yesu ki mas sambayang. Amin. Yatu pak basanta lan melambi totemo. Dia lalam may pepasan baru. Bunga na surat na Rasul Paulus lako to Tesalonika. Angka pen apa ayat misa saya lako ayat 12. Kadan na puang. Pak pakilala Diona tuo masero. Sia inde pa esang siluranku. Kipalaku lako kalemi. Sia ki pakilala kumilan puang Yesu. Susitu mangkanna mitarima dio may kaleki. Kumua umba lami pakuan ni tugau mi. Anna purai komi puang matua. Susitu mi pugau sia susidu kamoto. La sami pakendek-kendek na tu pengkaulan mi. Belanna mi isan tu parentamangka kiben komi. Tete dio kuasana puang Yesu. Apa ia mo pak perayan na puang matua. Tu diona kamang kami di pamasero. Ia moto toyangan ni tu kalemi diumay pak pangan buni. Ami pantan unisan ni untonoy tu lamendadi sang kurimi situru kama masian sia wala bina. Tang unturu kamurayan pak kalian susi tugauna to kapere tutang untandai puang matua. Siada mimisa umpogau kadake sia untampan saki ina siluna lantuyan na to. Belan na puang matua umpapakad ditumintu na to. Susi tu inang mangkamo kipokada dolo siaki katotongi lako kalemi. Belan na yesia na tambay miki puang matua. Tae kumua antapogau marutak na. Sangadin na diona kadi pamaseruan. Iya to untumpui. Tangia kumua tolino na tumpu. Sangadin na puang matua. Tu umpa kamasian pena masalo lako kalemi. Ia tu diona kasih alamasian tosang siluran. Tak mo namanggi kusurasang komi. Belan na inang mangkamu komi na adai puang matua sialamase. Belan na tongan na mipugau mo susito lako mintu sang siluran dio lili na Makedonia. Apa kipalaku komi kamu sang silurangku. Dikuaan na sa kendek-kendek na kasialamasami. Sia mi pemalabi tutu rapak pena ami parinai tu pengkarangan mi. Sia unosok rangka mi susi tu mangka kipasan nang komi. Anna pato tugau mi lakoto salian sia ami tang uran nuan tau. Amin. Suluk sulanasan tu di bakaboro lan puang Yesu. Garonto na pak basanta ladinannung lan temelambi totemo. Yamutu tuo lan kamaseruan. Bak tu bahasa Indonesia hidup dalam kekudusan. Lan katuanta ten kita tosarani pembuda maki urangi tu kada bak tu ulelian diona kaditambayanta mak patongan lako puang Yesu. Si nenek du kamo di pak pesanan tu diona sukaranna katuanta
ke digente miki taun na puang matua. Apa tontong terlalu di pemaranga sule, umbatongan mo na kuwa tu agan katuwanta. Umba na kuwa katuwan tananan dapota, umba na kuwa tu gauta lako padanta, sia umba na kuwa tu tangata, buangan kadanta, tendu kato tu penggauranta, kiallo. Mak pakilala tu Rasul Paulus lako kombongan dio Tesalonika kumua. La tuo komi lan kamaseruan, belan nana tambai miki puang matua, tak kumua anta pogau marutakna, sangadina dio na kadi pamaseruan. Ia tu kamaseruan tu nasanga Paulus, ia mutu kumua, ladi angga tongan nia tu kasih balian lan tananan dapo, ladi angga tu padan talan lalan kombongan, lalan tondok, ondong pi ladi angga tu pena masalo, tu tontong umpatudulalan ki, lako pak purayan na puang matua. Matumbay na susito, tu ladi pogauna, belan na kanapai Paulus kumua. Mintu tu apa di pogau sia dadi lan katuanta, sia lan kasipulungan, tontong na pemaranga puang matua, sia makuasa tu puang matua, lah umpapakan itu mintu na situru tumay penggauran sia torro ke deta. Ia ke katuan masero mendadi sukaran na puang matua, lako kaleta. Taek mo naladen tu kada bu tu kumua, lan piki lino sia tolino piki. Sia taek duka antala mak dempa kumua, na piran pa na dipugau tu na sangan na puang. Sangadin na tontong mo la dipugau sia la di patu tun ni pena. Anna ia tu la umpatuduki umpugai ia mo tu puang pena masalo. Ia muto la disorongan tu katuan tatama kusan na puang. Anna ia untonganan ki umpugai tumintu melona. Amin. Ta sembayang. Kurre sumanga puang tu kadami mangka kibasa sia kinannung. Pabatakan sulanasang kitontong mengkaula, lako tingayo malak bimi, lan mintu allo laki patu. Ki pas sembayangan tu mintu taumi lan kombongan, jemaat baji merumpa. Ya tulan nalu kamaramunan batang kale, kamase o puang, benni kamalekian. Ki pas sembayangan duka, tu taumi lan mak rupa-rupa agan, pasitoyangan ni diumay mintu na masusan, nasangan mi tontong na pudi siana pakalabi. Ki pasambayangan duka, tuto mak perentaki, kamu umben ni kakinan, na parentakan situru alan pak porayan mi. Ia mute tu pangandoki, sundun ni mukan opuang, siapa dei pagari mi pemintu salah budangki, umpotete rara malabi na puang ki puang Yesu, ia mupuang sia juru salamaki. Amin.